Batalla zigitu estrategikoan finalean, gaurkoan Basaburuan lehiatak izango ditugu. Ezkerrekoan, Basaburuan, Berto, Asier Maritorena, Gabon Gamio, Asier Gamio, Unai Kelpi, Julen Aguirre, Unai Amegozo, Antion Ornaga, Beñat Arrani, Ander Arrani, Kimi Guerrero, Kaiko Franco izango ditugu. Joni González, Aieta, Egoita Aieta, Gaita Aguirre, Josu Aguirre, Asier Plaza, Ollera Viztegi, Ibai Merino, Iker Retorre, Ibai Porte, Antonio Torrique, Eneko María, Rafael Orozco, Tela Barrenetak. Gaurkoan, zapatika guztiak zehar bezala, epaia, Felipe Rosa, eta Jose Javier Leitzaiki izango dira.
vamos con el vale, porque uno no le da. La lluvia se nota el poco.
No, mira, al Barça. Tiene hasta Lupe en los primeros. Levante el pie.
Algo se trabaja para ti.
Erkin